yazi bekufuna unjayela kubo ngabafana kwe-old lokhuyana Ukodla lapha. oh akwalithi mina le CV yokuchaya Uyachaya wena. oh mina nanka Hayikhona. ngile CV mahlalela yokunanka iCV njani? oh hey do you know ukuthi nanti ngaye life yami sengalwa ka 100 ngawina ka 2 So uthi wena abangu 98 bakuchaya. hayi 98 babaleka bebona ukuthi umembe yananka no analos Alright. La ngiyachaya mdawuli. wena La uchaya mina ngiyanemba. mahlalela Mina la wena ngikwazi ngokudla kuphela lapha mina ngiyachaya. Ngiyachaya mina mdawuli. uchaya Isidina lesichaya yimi. Yime ngiyachaya isidina lesi. Ngiyakutshela mina. wena ukhuluma uchaya wezidina Yime ngiyachaya isidina lesi. ukhuluma uchaya Inqindi. Singangena mina. wena ngicela ukuthi singaqalisa ube serious anti ngikutshele something ungabona lokhu ready we go Uzwa? Khuluma ayikhuluma. right yathi naye ngafaka yathi umuntu ungamfaka uhle ibhampa sivilanti umzimba yakhipha amagetsi ngaye ngachaya umunchomi impame ethwele ifoni yathi charging kungela charger mangisikiza so what ingezela ama 15% 16% 17% waxolisa ngathi ifoni yathi charger removed Alright ingozi. lokhu hayi asiyekele mdawini. danger Mina ngifuna ukuphila hayi. Asiyekele.